My name is Luca. I live on the second floor. Gold FM, only the classic hits. I hope you're having fun so far. You're listening to The Ride, and I'm Kara, taking you through your afternoon. Stay with me to listen to more awesome classics right here on The Ride. Bulabinaka, for awesome sounds in the afternoon. Wonderful, wonderful classics. Join me on The Ride every weekday right here on Gold FM, only the classic hits from 2 to 7. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause ni sambulu binaka sai koengo na baleleka ni nonde tukutuku sa tarebo no lebutiga na ngongo na mate kavuma ina namu sena dengi poreta ko chonu sa mate na ministani mbula ni sa bandita kina tikinongo ni oti na bandindike ka baedo remaina ministry tomano sa mate ni ndondolo muni ku ni torwa mamanda na tikinongo o kemuni na boy tikitigo mena boliku kandondolo muni sanga merabarusai na bonua kando wasudukina na namu kuno sa mate ni na rawa ni to sotake ne wiliwili ni mate na ngauna e na tautiko kina na udha erto sa rei kina mate vilewe ni kuwa na leono kambeita kina kena tiba kina maruana mai kandavu olai sa tabailangi simeli tamani iliasa nambana ke beramu na ivalvo erto mbita kina kena tiba ke 5.2 na kilogaramu na maruana e buna na kena mai rongothi na mata vilewe lebo e suba na kisiongo e na buku ni wiliwili lebo ni te ni maruana e kunei e nei te mai kandavu erto sa tauriti wavesu na leweva me adoba na singa warombuka na kena tui kalima na ilalaongo i seimana e na rerea ni kina mate velewai ni mataka iyo melani ratinga e sa mbele mauti na $500 kana rerea ni kina sitesi ni obisa menambua e na vei singa moniti kena bukilulu e na walu na kaloko e na mataka lilai kena on na kaloko e na kavi mela ki saini tiko kina e na sianga ni warutaki na sudu veir na ngone kalasindua ni mataka me pakani waritaka taumanda na mate ni tu waritaka na ministri ni buli ni kena warutaki na sudu sianga ni somi veir na ngone buli embere tiko walilei kananu minina tiko butaki e na bula katumai kere veuso titiko na ministani buli o Dr. Mahendra Reddy e na tikinongo ve kemuni na luini bonua e na bugu ni kena embere tiko na programo ngo na programo ni sudu sianga ni somi veir na kalasindua e warutaka kina mate ni tu e $2.5 milioni e na itubu ni labo na ambakiongo soli vei Fiji Dairy Limited na lewa me warutaka na sudu sianga ni somi veir na ngoni buli e na ambakiongo kina gito e paedori tiko e nanga unongo e ndua na buli ni gito table tennis e suba e rama e paedo buli e so na ndau gito rongolevo na Pasifika e ndua veir na ndau gito rongolevo ngo o sofisu e nangone leo ni New Zealandi e paedori tiko na buli ngo e na National Table Tennis Center laudala ka na dava tiko e na singa lotulevu e na tikibu e na singa warombuka na sot ni Pacific Energy Fiji Open karena mai bagay kina o ira ng daung gito na nandunua wakina na Pasifika mai dabe keri na baleleka ni nonde tukutuku ni pwedeng binaka Bula FM ng bandoy na serena iwan siningaw na ni Batara ni Sibiti ko bekian na diwa en na tini na miniti na may pakuriti ora beng grabe na nantang nongo kanda na dapat ko ani no na kaloko en ay kamen din debo bili na tay wali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na bisere talio ni na namaka do batet ko may kina na kinan daw ro ko di kanamaki Bula binaka Ayo salo dilawa do patakia wana Batara na wani dio na kaloko moni tiki na barombuka en Bula FM ng bandua en serena